Ćao ljudi, kao što vidite imamo novu igricu, a ta nova igrica je Star Wars Commander i ja sam igrao malo na početku i sada nas pitaju gdje ćemo da idemo, znači kod dobrih ili kod zlih. Ajde kod njih. I ovo naše Kapten Koš nam govori da šta, znači to će biti da nam stoji pa tu. Vidite, mnogo je realna igrica. Ajde gore. Tu na primjer. Da. Ok. Zapanzam. Choose your Emperor color. Ajde dar k v a t her kin g d Evil Emperor primjer. Okay. Ok, sponzorom govori. Da upgradeujemo ovaj headquarter. Evo. Znači, barracks sada pravimo. Barracks bi mogao biti tu. Da napravimo neke trupe. Sad ćemo da vidimo kakve sve trupe imaju. Ajde njih još. Ok. Spreman sam. Znači idemo play. Ok, sad ćemo da bližimo, znači da ste realna igrica. I sada idemo na square, mislim. Znači to je jedno gotovo. I to je gotovo, znači uništili smo ovo. Pobjeda naša. I sada se, čekaj da kliknem, sada se vraćamo, ja mislim na naše kraljestvo, da mission completed, izvinite. I sada konačno možemo ovo da pomerimo. Šalim se. Znači, neće biti tu. To će biti tu, znači. Tako. To će biti. Ajde tu, nije mi smetrično, ali nema veze. To će biti tu.
I to tu. Ok. Znači, pravit ćemo još jedan credit market. Da li tu ili ovdje. Tu ćemo. Ćemo pomeriti tu. Koncert, znači tu idemo u resurse, ne tu nego tu i ovo tu ne treba da nam stoji nego ovdje i ovo ovdje i box ovdje. Da, savršeno su tlapa, znači šta bi još imamo defense wall. Dobro. Wall bi mogao da bude, na primjer, tu. Možemo li napraviti? Ne. Ok, znači onda ćemo ajde tu done i uzet ćemo nije možemo znači još od generatelis striker Breacher, Planter, Brusher. Normalno, sad ćemo vidjeti Army, Command, Factory je dobro, ali ne savršeno dobar. Dobro, pokupit ćemo pare. Ovdje ćemo, znači, malo eto. I idemo nekog da napadnemo. Tražit ćemo nekog, ali dobro. Idemo nekog da nađemo i da ga smrvimo sa zemljom. Znači, ovo je izabrao dobru stranu. Next. Istok mi je otvorio. Ovaj bi, mislim ono, moglo biti se pokuša. Znači, ćemo da uništimo sve ovo. Zajedno s onim laserom. Evo, pogledaj koliko ima, znači baš dosta. I već počeo da zgađa ovaj drugi tower. Ali ja mislim da ćemo mi trenutno sada uništiti ovaj headquarter. Znači, baš je realno kad padaju. I sama igrica je baš realna. Evo, uništili smo ih. I to smo uništili. To ćemo uništiti. I ovo je zadnje, znači. I evo ljudi, znači, 3 zvezdice, 100% victory. Baš je dobro. Baš sviđa ova igrica. Kako da je gledao Star Wars, znači kakva je igrica. Kako da je gledao Star Wars, ja nisam, ali ponekad bih ponekad video film, ali nikad ga ono
Mislim ne bi gledao, znate. Squat, znači... Koliko sad se napravi squat, 10. To znači squat, join, super. A šta nam dobro. Sada bismo mogli upgradeati train da bismo otvorili njih. I da ćemo. I znači, jedan košta 200. Znači, sada ćemo uzeti ove. Pogrešne tipke. Sada ćemo uzeti ove. I ići ćemo u treasure. I sada možemo, ne samo njih, već i njih. Evo ljudi, idemo nekog da napadnemo. Find a match. Znači sa ovim napadom ćemo i završiti epizodu. Pa može da se pokuša, što da ne. Znači to uništiti i sa ove strane ćemo njih. Znači da ima kako izgledaju, znači baš dobro. Znači, osvojit ćemo dobar loot. Ovo koga napadamo se zove Bobo. Dobro, uništit ćemo ga. Fantastic. Već smo sa 86%. I eto ljudi, kao što vidite, pobedili smo. I sada ćemo se vratiti slatkoj kući. Pa popiti loot. Aha. Znači sada bismo mogli njih. Sad možemo da pokupimo. Ok, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela i vidimo se u sljedećoj. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i komentar. Ćao!